friends, Central Teacher Eligibility Test 2019 7 July হ'ব বুলি notification পোৱা গৈছে আপোনালোকে C-TETৰ অফিচিয়েলি ৱেবছাইটত যাব পাৰে আৰু তাত আপোনালোকে ভালদৰে চাব পাৰে but মই ইয়াত কিছুমান notificationৰ কিছুমান important dates and application fees তাৰপাছত syllabus আদিৰ বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিম বেছি সময়ৰ বাবে নহয় খুব কম সময়ত মই সকলোবোৰ ডিটেইলছ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে আপোনালোকে চেন্ট্ৰেল টেট হয়তো সকলোৱে জানে চেন্ট্ৰেল টেট মানে কি আৰু যিসকলে C.TET examination 2018-ৰ 28 ডিচেম্বৰ দিব নোৱাৰিলে বা যিসকলে দিয়া নাই তেওঁলোকে 2019-ৰ জুলাইত 7 জুলাই দিব পাৰিব কাৰণ 7 জুলাইতে C.TET হ'ব বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে অফিচিয়েলি ৱেবছাইটত C.TET application forms 2019 The application forms for C.TET 2019 will be available online at the official website. The applications are advised to read instructions carefully before applying for the examination and also read the eligibility criteria. The application needs to enter all the relevant information during the application process as required. Here is a summary C.TET applications process. Candidates have to go to the official website of C.TET. Go to the online registration section, complete your registration, fill up your application form. Application fee. The application fees for general and OBC categories is ₹700 for paper 1 or 2 and ₹1200 for both paper 1 and 2. The application fee for reserved categories is ₹350 for paper 1 or 2 and ₹600 for both paper 1 and 2.